biya kamal gore jeno biya gwasame biya ka turdun me banyo dien wala ma gwasame bala do badana ndere payout ta kandu dere je shekaje beje explain ano payout akanu just wer gwadame ano ka turdu michi wer ka tur gwadame teg mbetwany ano me betwanya wer kama chelel gwadame setting and privacy ano within men gor gwada men bana uleltin gor jeno bana payout akandan bana jo shek mite kare ke talere ko jen gwada dan dong deri wujektin mite kare kan den bi report ben yoden me ka dob dan dong deri jekaje gor jeno twanya and setting and privacy mo ko jen dana wo content miche twany gwada me bi setting bi twany setting jenene miche twany bi live take me beben me gor no bilalle gwada me gor jeno biben pin gwada me te me te pin gwada me bukon witen gwada me miche we pin te bukon nen gwada me ne miche lele payout jene ne me miche lele payout akana jen gor mono brana twany payout akan bi nyot akana me dan me setup payout akan jen akana dan ba ji kul jagjutin Facebook mi charge monetize so gor jeno dere check ka jen do dan ba men dere Ramadan dong de jilwak ko dong dere Facebook page dere je setup jen gwadan bi la dial bi jitten gwad mane gor jeno bi twanya ne me ka do dan en dere nyamu je twany payout gome tikon ke jen michibene ne mete right now jen payout akande gwada che gagani ajen payout akan bare menen yal gwada mo dere jek man gor kono gwasa me wo bu kono me banje chek temiti pin gwada me were kama chelela gwasa me setting me gore bi twany ko jen do badana jen gwada na bi nyimu dial bi ko jikten gor kono bu kon twany bana witen gwada me ne bana me baja wuch goro jin bina me bi twany en setting gwada me be jinyo detail ku la gwada dan dere setting dere jelaten bi ngaje no en setting nu ku chikla weje dien okay mite win mi chikla tan gwada me be ganyot so go kuje mo mi chiben gwada bi akan bi nen la kan do ndan dong de setup ate mi go reblat gwas me dong te ka kel mi bulalet twine ne me mi chelele payout hepene ne mene bi twine gor jeno bi twine gwada me twine payout hep mi che twine be jinung titi te mi gor kono gwada me kono gor ko bana we won yam werpin no twine ne me mi che gore michelele get more help mane gore no bi twany ko be jukul nangum do dien bane twany michenen gwad me nyogor kono bano dien ban nyom twany kono michelel gome show more topic twanya ko jendana gor kono bi nyoko twiny gwad micheben te mi goro be nyoko mutwanyi twany na me michelel gome none of the above twanya ko gor jeno bi setup jalat dob dan dong deri report ke jaga Facebook miche ben gwazme te tibilat gwazme gorje gwazme bi ngado bi latin let me show you man yam ala your email address bi lat gwazme man baji kulo contact je na mani a product okay ben yodi gwazme a payout product man ti kare keje let's say don gurni star don a star charge ala ba changu bi star bi twany gwazme bi issue bi jalat issue men dien let's say jin don gurno deri country payada kan deri ger don chi la duñ mu da dien won mi chajen woja dana gurke don daga ji so tembe twany bin me chelel updating payada kan bi larage anyot de jogwata me mi che twanya ne me tem che gore updating payada kan twanya me werka wer scroll down mi che scroll down gwada me ko to kon gwada we scroll down gwada me tembele twany mi chelele updating payada kan or financial information mi che twany gwada me and then we been tell us about your question request so men gor kono gwada me bala jen problem dana ku kono face ka Facebook dan dong jin dong ku request ni o dong de profile de jager ki dong te kare kan profile ko mi te kare bi ngajbo no gwada dan chire ke jekten ko la kan la kana te kare den bi gwada me ni mandan de gwarten let's say dong ger gor jeno bi Facebook bi ngada bi garbe nyo de gwada me nyok bane ko dob dan dong de gor ke je ko gorja bi rod ngach ko de leledi ki de lerditin ka jena mene men bilel jena gwas mene tell us about yourself mene men gor la problem cool report jena tem report problem dana chegu jena gwad mene okay neme agenda na bulare deri lare deri show deri gwad me miti ke show nyok gor jena deri profile bo men dana te ke show deri lare
like should manan te je the next thing which talk men bilel jane ko gor jeno jin bi dial bi fulfill wur ka submit button gwad mani ano te me kan kon fulfill mi ci sen ci be ga jam gwad mani men yam kan kon email address kan kon lat ba kon mo ke email address mi dong mi ci te ga jen gwad mi ko ban je kula gor manager gor nene your email address again me at gmail.com just can ja as example so mi ci lade na money ci la your email address bi ben ping gwad mani mi ci ping gwad me be me celele sen bi nen sen me sen bi ci twan bi na gwad da nen dong de dunde de jikten mi ci to ko gwad mo bi ci lo jok mi ci tok te gambelel nyok loy gwad men yal gwad men twanya na money ko se jen gwada no content twanya bi ben gwad me bi me celel gwad me open support me bi twany open support gor kon support in box me twanya support in box be jinong manda na celel men ci support let's say chama se che ja ko ready gwad me ka april 1 gwad me okay na me da la jen okay alon da la manda na gor kona dinen gwada me jen gwada an dere jekten so bi chu twanya na mo be nyot gwada dan chi support shi latin dong mi chi kan yo nok no bi information dan dong de kan lar bi chu lat jen ta dan dong dere pe ara kan de report ke je an ban je mu den